Soshaye sewavala ke amahora amabili ohlelo lwakho oluyingqayizivele ekhaya Jikelele. Njengamanje sasingena ke ehoreni lethu lokugcina ngci. Hey wembukeli uke wambona kodwa umuntu oqeda ukuthenga imoto. Hey nithi nisahlele nje kumnandi. Avela ethi hayi mina ama gems sengicabanga ukunyakaza. Eshe bedlala isokhi bemoto. Nani ke Nkosi yami sekuyomela nihambe noma beningakayimiseli phela ngoba nizothini. Anamoto nini. Hayi kuthiwa ke le gender enithi ayilunganga. Uthi uma ngabe ekuvakashele kuthiwa nje waphuma nje wamshiya endlini mawubuya hayi ubuye sekubiza ngegama eli ID esethawo uyaphila ntelezi kushuka usuke kade ebhizi makhona esesha ephenya endlini usezwathola ne-ID uyavula uyapheka equlu ufuna entweni zabantu khawujonga indaba zakho hayi ke lapho mikhwezi lahloma lihlasela okwenyembezi zikhangela umnikazi litshilo ke igwitsho ulivile ke elimbukeli xa litsho liyatsho into kubana sesiyiqwela seyiyayiqongqotha iruyethu yokugqibela ubusandula ungena ndisabuza lo mbuzo ba uvelaphi ubukaduphi kudala kusile kodwa ke mbukeli ungaxhalabi kuninzi ke esikuphathele kona nakule iyure singena kuye uyayazi kaloku into kubana kwaqhuma kubasiwe kwabaswa kuphekiwe ndiyeva nambukeli into bani ngathi ndiyarhaxwa into ethi lembiza yethu iyaphuphuma masitsha iqhuma ake sibheke ihamba phambili ke kuleli hora. Sekuphothulwe ukuhlolwa kwezidumbuzo zisule ngaphezulu kwama-70 ezalahlekelwa impilo yazo kuqubuka umlilo ebuilding elisenkabeni yeGoli. Senza lokhu ngokuba sifuna ukuthi sibone ukuthi sifike phi na ngemisebenzi yethu. Umongameli we-ANC umnomzana Cyril Ramaphosa udandalazise indima esele igangathiwe kumqulu wezithembiso wonyaka ka-2019 walombutho kumabala ase-Dobsonville eSoweto phezulu. Bandi jongile abantu abadala bandi gadile abantu basekhaya bandi jongile abantu abadala bandi gadile abantu basekhaya. Igama lam ndinguLiso the musician. Lena yi-Ekhaya Jikelele. Ufumana imidlalo, ufumana imozulu, ufumana imiculo, ufumana nezindaba. Bandi jongile abantu abadala bandi gadile abantu basekhaya bandi gadile abantu abadala bandi jongile abantu basekhaya. Odokotela abahlola izidumbu sebekuphothulile ukuhlolwa kwezidumbu zabashonile abangama-77 abashone lapho kusha isakhiwo bebehlala kuso edolobheni laseGoli ngesonto ledlule. Imindeni engama-69 izethule esikhungweni sokuhlolwa kwezidumbu i-Deep Clue Forensic Pathology Services eyinsukwini ezintathu ezedlule. Abangama-62 kwabashonile bashe baba ngumlotha ke mbukeli nokwenze ukuthi phela umsebenzi wokuhlonza izidumbu ubenzima kakhulu. Odokotela abahlola izidumbu sebethembele kulibofuzo lwabashonile nemindeni yabo. Kuze kube manje ke kusayi-13 lemindeni oseqoqwe kuyo ulibofuzo. Kanti ke umnyango wezempilo usunxusa imindeni yabashonile abangama-62 abangaziwa ukuthi bavakashele emakhazeni ase-Deep Kloof. Kuze kube manje mbukeli kusangcatshwe izisulu ezisishiyagalombili. Umongameli we-ANC umnomzana Cyril Ramaphosa udandalazise indima esele igangathiwe kumqulu wezithembiso wonyaka ka-2019 walombutho kumabala ke apha eDobsonville eSoweto phezulu. Kule ndibano ke lo mbutho uzibhenca ngakwenzileyo kule minyaka idlulileyo. Ethetha kwibala laseDobsonville umongameli Cyril Ramaphosa uthe bengumbutho bafuna ukujonga esele kwenziwe ngumbutho nalapho kufuneka lo mbutho ulungise khona. Senza lokhu ngokuba sifuna ukuthi sibone ukuthi sifike phi na ngemisebenzi yethu ukuthi abantu bazokwazi ukuthi mabayijonga i-ANC xa beyivotela bazi ukuthi iyenze emiphi imisebenzi. Umba wotyalo mali nawo uchatshazelwe. Promoting investments. We are inviting investors to come to our country. The reason why we are part of BRICS is also
to make sure we bring those countries nearer so that they can bring investments here. Eminye imiba iquka inguqu kuqoqosho namathuba emisebenzi. I-COVID-19 eyasuba imiphefumulo yabantu abaninzi, abantu bagqibela bephulukana nemisebenzi. Ubundlobongela obagquba eGauteng naKwaZulu-Natal nezikhukhula ezaphazamisana noqoqosho kweli kuquka nemfazwe equbayo phakathi kwe-Ukraine neRussia. Kwiindaba ze-SABC ndingusekiwe Ngombane. Ngiyapholeka mbukeli into yokubana lithetha laphuma ilanga kwiindawo ezininzi kweli lizwe, kodwa ke rhabula ujonge into yokubana kwingingqi yakho zikhipha bomawati. Abathandi bomculo nabalandeli bomdlali we-saxophone uMcCoy Mkhubata kulindeleke ukuthi ke bathole umculo omnandi emcimbini we-Standard Bank Joy of Jazz. Lo mcimbi kambukeli uzoba se-Sandton Convention Centre ngasekupheleni ke kwephezulu. Kanti ke lapha endlini zomsakazo ukhona uMcCoy Mkhubata nozobe phela ephethe ke lo mcimbi. Sikubingelele McCoy, saze sathobe kuba nawe namhlanje. Ave sijabula nje ukuxoxisana kanye nawe. Wa ndiyabulela nami nabalaleli nabami. Bamela Ekhaya enkosi. Awu kubulela thina, kubulela thina. McCoy udume kakhulu ke emkhakheni weze-jazz njengomdlali nje we-saxophone. Sacela nje ukusichazele kabanzi mhlawumbe ngohambo lwakho. Ya ngiqale umculo we-jazz nge-70s. Ya ngina 16 professionally apho ngiphuma khona Cape Town ngixesha le-uprising. We had all the time basi-practice bese ngafundi. You know, if you attend the rally meeting, ugibisela izitini ushisa amabhilidi and then ngihambe ngiyopractice uyabona. So there were a few activities bese ngafundi, so lapho ngithola i-chance really yokuthi umuntu practice. And then ke uma bengidlala ipenny whistle wangithengela iflute ngo-1978 najona ke iband ezinkulu zaseKapa then until ngaze dala nobaba Hot Sticks ngo-1987 ngizojoin iqembu lakhe. Hey ngiyamazi ubra Hot Sticks. Uke waba ingxenye futhi lapha ngesikhathi kulungiselelwa umcimbi wokuhlonipha ubaba konje ubani ubaba kade esivakashele uBabs Mlangeni. Okay. Yes, bekade bemhlelela umcimbi laphana. uBra Hot Sticks wayeyingxenye yabantu nje ababekhona lapho, so siuthande kakhulu nokuthi bagqugquzele lokho. Manje McCoy
ngiyazi ukuthi uma ubusakhulu kunama inspirations ukhulu ubona ukuthi la eSouth Africa wawubona obani laba babegqugquzela ubabona ukuthi yazini nami ngiyafisa ukuthi ngidlale saxophone ngiyazi ke mina ngazi o international o Kenny G kanje ukuthi I'm sure nabo wawubabuka nawe ufisa ukuthi yazini ya babuka nabo ya mari kakhulu labo ngikhule phansi kwabo obaba sebashona Winston Mankungu nabo Robbie Jensen Robert Sithole babengifundisa ngabalandela baphethela ama saxophone wabo ngifundisa because back in the days bezingakho izikolo zomculo you know umuntu be depend kulabo baba you know ukuthi basifundise yeah so ke was privileged because yeah bandibetha kahle so much that nami sendiyafundisa although ndingayifundelanga icala lomculo esikoleni somculo yabona yeah umuntu privileged ukuthi ngiyofundisa na phesheya yeah ngiyanjalo yana after before Joy of Jazz ngolosine ngiye Switzerland so oh nice because yasambe ngayiqaphela na Brahma Khoi le ndaba yokuthi yazi most yabaculi abayadlala ama instruments like jazz type of music they're very big overseas kunalana eNingizimu Afrika mhlawumbe ungathi yini izatha lokho asinaki thina italent lethu asilinaturish asinaturish intasekhaya man you know anisiwo yapekhaya abaninzi uyabona bayabona lento sinayo sijwayeleke too much apekhaya ababona ukuthi utata Makhoyo utata Hot Sticks u deep kanjani utata Zimngqwana usoleke naye ethanda phesheya more than apho uyabona so but we are getting there yeah ne arts and culture iyazama nayo si support njengamapiano yabona nathi bayazama shema amasay yeah ngoba phela nani ngamapiano ethu thina sesikhulile exactly yabona yeah manje ngiyazi ukuthi enye into exciting ukuthi uzobuya ingxenye ye Standard Bank Joy of Jazz uzobula manje nje abalandeli bakho aba excited ukubona yini nje into abangayilindela umculo omnandi sisiwami and ndiyathanda please fans zami whereby di perform ingoma abazithandayo khona ingoma umntanasekhaya uRingo wayenza yaduma Mr and Mrs Adonis wafaka lyrics ngizongidlala nayo nezinye ke ezintsha ezikamacwece ubusanda wamamela apha yeah quiet please so and some sing alongs yabona ngafuna uzireveal yeah unga reveal kakhulu bathi nje bathize so ngiyazi ukuthi mangabe kusokuyimicimbi enje efana no Standard Bank Joy of Jazz kusuke kunabaculi abadala kube nabaculi abasafufusa noma basebasha ungathi I gap between these two interaction kuba njani nokuthi kubaleka kangakanani mhlawumbe for the young and upcoming artists ukuthi bathola iplatform njenge Standard Bank Joy of Jazz yo ibalulekile kuba iproject zami zonke neproject bayibiza iBrass Cup whereby didibanisa ulutsha because siyal trainer sisebenze nabo interact nje share ideas you know there's a lot they can learn from us you know and nabo bayasinceda into ze technology and stuff like that yeah so ibalike kakhulu yeah and thanks to Standard Bank Joy of Jazz there's always an element yokuthi kube ne khona youth ne development and workshops ne master classes usakhuluma nje ngayo ke iBrass Cup flagship Brass Cup Village Festival ngiyazi ukuthi ngiyena abanayo ngonyaka odlule that's right I say nakulonyaka isazoba khona izoba khona so yeah so khona Brahma Khoi mhlambe kusuke kwenzakalani nokuthi uselecta kanjani mhlambe uhlula abantu abasuke beyingxenya le festival yeah kwenza ama audition and ke sigxininise kulutsha sifake ulutsha la bensisho earlier sidibanisa nabadala sibafundise and then sikhole nabo stage yeah ilento izokusebenza phana ku Joy of Jazz nge 30th of September yeah some of the guys you know big band yam dan bakrumile exactly yeah dan bakrumile from Kiki Brass Cup project enginayo yabona manje singayibona because I'm sure this is a very nice project ukuthi singayibona mhlawumbe isabalalele nakwezinye ingxenye nje iplan iyo lemsisi wami yes so that's nice because off air before umbukeli ke ekhaya masaxoxisana no Brahma Khoi bengisamtshela ngithi niyazi ngine idea I think kufuneka ufundise ngesaxophone manje uvula isikole sesaxophone so yasho la ukuthi hayi umqondo omuhle mhlawumbe singabona in the future mhlawumbe umusuthi kuyenzeka umu saxophonist uthi hayi sengiya retire
akwenzeki yeah although ukhulu becala ndiyafundisa yeah and ke ndifunza I remember during COVID bekunzima for students you know so ke luckily ndileli xhego lithanda i-technology danse ngiqalisile ukustreama anyway so ndiyafundisa na online. Oh, yeah, that's nice from Ekhaya. So mhlawumbe umuntu ofuna ukuba ingxenye nofisa ukuba ingxenye afunde naye sicela usinika nje imininingwane yakho ke mhlawumbe ama social media nalapho abangalithola khona. Yeah, easy uthi Makhoya Mkhobata i-Facebook ne-Twitter ne-Instagram zonke ziphansi kwayo no-YouTube yabona i-details zami ziphana. Hawu siyabonga kakhulu bra Makhoya ngesikhathi sakho yazi sikufisele nje konke okuhle ukuthi konke kuhambe kahle ku Standard Bank of Jersey siyabajabulela nalamaciko ke ama upcoming osuzohamba uyoperforma nayo lapha bazobe boperforma kokuqala abayiphathi yale thinking yakho. Yes injalo lonto. Hayi siyabonga kakhulu siyafisa nje ukuthi uqhubeke nomsebenzi wakho omuhle siyakuhalalisela futhi siyazi ukuthi how good luck nange Switzerland manje sokubona uzofaka phela ko Instagram sibona uhambo lwakho kahle ukuthi uzofika uhambe kanjani eSwitzerland. Kanjalo nje sizokwenza njalo. Sibonge kakhulu. Mbukeli ke loyo ebesixoxa naye uBra Makhoya obesixoxela kabanzi ke ngomsebenzi wakhe njengomdlali we-saxophone nangomcimbi nje ke sibheke kuwo iStandard Bank Joy of Jazz. Okwamanje ke mbukela sithiqu 8 lo sizobuya emva komzuzwana. Thank you.
Mbukeli Express kwamukele ke ekhaya Jikelele sesifike qathatha leso sikhathi kokade silindile siyazi ukuthi uyayifela phela ngomgosi sigaxa after sigaxa athina ama hashtag ethi namhlanje makhulu ama hashtag wethu wena mamtshali hashtag President Cyril Ramaphosa ile yokuqala eyesibini ithi hashtag stage 5 eyesithathu ithi hashtag birds kwenzeke ntoni pha ku hashtag President Cyril Ramaphosa umengameli Cyril Ramaphosa uthi ithimba labaphenye belijutshwe ukuhlola ukuthi zikhona yini ikhale zalayishwa emkhunjini odabuka eRussia iLady R alizange libuthola ubufakazi bokuthi kukhona impahla eyalayishwa kulomkhumbi inxusa ke lasemelika kuleli uRuben Bricht lasabalisa insolo eziphelini ngezim Africa yalayisha ikhali nezinhlamvu kulomkhumbi ukusiza iRussia empini yayo ke neUkraine kepha ke kukholakala ukuthi ke umkhumbi wabe uthwele ikhaleza bezicelwe umbutho wezokuvikela kuleli iSouth African National Defence Force nakhona lezi ikhali wayecele ngonyaka u2018 so ke lolo daba lolo kwaba udaba impela ke olukhulu lapha sabona sekuthiwa hey South Africa supply Russia ngama weapons kwa leyo nkulumo ke yaqhamuka lapha ake sizwe ukuthi baphendule bathini ke abantu ku x.com uMD Mpho uthi it wasn't for South Africa to prove that weapons left South Africa. The said diplomat failed to prove that actually Lady R loaded weapons. It was just a verbal diarrhea. Commentator Habu Yashindokbana, I know my country, we don't have the capacity to supply Russia with weapons. The accusation by the US is just bitterness because we have good relations with Russia and we remain neutral to the war in Ukraine. Uyachi commentator Habu Ndokbana mna ilizwe lami ndiyalazi asinawo amandla ukubana mhlambe singathi sisupply ilizwe lase Russia ngezixhobo. Uyachi Ndokbana le accusation esuka pha kwilizwe lase US nje bubukrwada babo kuba bona banobudlelwano obuhle neRussia kwaye ke bathi abakhethi icala xa uzwa kumba wonquzulwano lwapha eUkraine. Cuncembe sijonge ke abanye baphefumule besithini pha ku x.com. Ukudzaya Mutisi uyashinda kubana US ambassador was spreading lies as usual. Uyashinda kubana ngamanga wodwa akukhonyani kuyo yonke lena into. Hlabele mgama sibona ukubana hashtag stage 5 kwenzeka ntoni na uyaqonda ukhumbule kaloku xa ubona stage 5 into ethi ke no Eskom uyabandakanyeka. Ukanti ke xa sijonga hashtag stage 5 iziko lombane elitsala nzima uEskom lipengeze ukuba ilizwe liza kuba kwinqanaba lesihlanu lokucinywa kombane okuthe kwaphunyezwa ngentsimbi yesine malanga ngecawe kude kube ngentsimbi yesihlanu kusasa namhlanje. Emva koko ke uEskom uthe siza kuwelela kwinqanaba lesine lokucinywa kude kube ngentsimbi yesine malanga namhlanje. Uthi ke ngenxa yokonyuka okuyimfuneko kulondolozo olucetyiweyo ukusuka kumyinge we-3,000 megawatts ngoJune ukuya kumyinge we-60,000 megawatts ngoSeptemba. Kanti ke kusenjalo Kholosa uyazi phela ukuthi ke kuyo lempela sonto esiphuma kuyo kuye kwakhahlamezeka ke iziphehli ezikhungweni zogesi iDuba iHendrina kanye naseThuthuka kuba phela secishwa ke iziphehli zamandla ezimbili lapha eCandle ngenxa futhi yokuthi ke bekumele phela ukuthi zilungiswe noma ke zihambe eziyolungiswa ake sizwe ukuthi batheni ku x.com mayelana nodaba lweEskom. Ushamim Mohammed uthi we have load shedding every single day. How come your emergency reserves never is enough? This is not making sense at all. Wase hashtag ake wafaka lapha wamenshinwa umongameli wethu lapha eSouth Africa uthi Cyril Ramaphosa 2024 is coming. Khosiyensu big talks about reducing stages but it's getting higher and your demands never get less even on a weekend. Eish nanokuthi nje waphela ubusika sebuncipha nje noma ke sephelile ubusika seqala into wasahlobo sekufuneka phela manje ngicabanga ukuthi nencindezi kuyigrid isithi kwehla mhlawumbe sibone zincipha ke nezigameko zokucisha ngogesi ake sizwe komunye olandelayo ukuthi eniphefumule wathini umduduzi Dlamini Kholosa. Umduduzi Dlamini uyatsho pha ku x.com into yokubana you are doing well throughout winter time. At the incipience of springtime and summertime you are backsliding unacceptably. Do all of you can
Do all you can to arrest this and return to stage 1 and 2. Disastrous to live with high stages 3 to 6. It visits untold misery, anxiety and depression. Uyatsho into yokubana disastrous. Uyatsho into yokubana noko ingathi busenza kahle ngela xesha lewinter. Ngoku sesingena isummer time ubuyela umva kunene. Uyatsho into yokubana yonke lento idala into yokubana kube khona uxinzelelo lwengqondo, ungaphatheki nje kakuhle, ubalisa nento ye-anxiety, into ethi ke bana abaninzi baphazamiseka kakhulu iyo lomba we-stages ezibane zisehla zisonyuka ze-load shedding. Kuncembe sijonge ke abanye babathini pha ku-x.com. Uthini uGulam? Exactly as predicted yesterday, as Eskom collapses, the electricity minister is at Dobsonville Stadium celebrating NC government achievements. The excess electricity we had during the BRICS summit has totally disappeared. Massive disaster looming. Oh, Gosiam. Abantu basicela bangayibiza izinto into existence. Yazi mabethi massive disaster looming. Oh, sesiyayivala leyo disaster ngezi Nkosi yami. Usakhona umunye ophefumulile ngodaba lo hayi ke njenga siqhubekele ke phambili ke mbukeli ke sibheke ke i-hashtag yethu yokugcina ethi #vets sekwenzakala nenyuvesi yaseVets iyale yaphetha ke mbukeli inyuvesi yaseVets ukudalula izibalo ezikhombisa ubuhlanga kanye nobulili babafundi abakhonjwe indlela ophikweni lwenyuvesi kwabenza izifundo zobudokotela. Ithimba labameli ebelimele inyuvesi enkantolo lidalule ukuthi ukudalula lemniningwane kungase kube nomthelela ongemuhle kulesi sikhungo semfundo ephakeme. Kwaze kwanzima. Ake sibone ke ukuthi baphefumule bathina abantu ku-x.com mayelana nalodaba lwaseVets lokuxoshwa ke kwabafundi. U-advocate Dalibaki uthi the victims of the exclusion have been equally affected negatively. What makes the interest of the varsity more superior than those of the students? Ukhona futhi omunye umsebenzisi ka-x.com ophewulile uSlava Ukraine uthini kuyena Kholos? Uthi there is an empirical evidence that Vets exclude black people for admission in their medical school. Only whites and Indians are only ones admitted, giving the impression that black people cannot make the grade. That is a fact. Hey. Chaphazela into noke ningathi into yokubana itshisa ubunzi uSlava Ukraine uyathi into yokubana hey bukhona ubufakazi pha eVets obutsho into yokubana abantu abamnyama xa kujongwa kumba we-admission xa bezongena pha e-medical school kujongwa kuphela abantu abamhlophe okanye abantu abangabilungu okanye amandiya. Kuncembe sijonge ke abanye baphefumule besithini. Proudly African uthi Vets Medical School has to disclose those stats. I want to see something. An Indian gynecologist friend of mine has his own son who did very well in matric, was refused entry into the Vets Medical School because they had reached a quota of Indian students that year. Apparently Vets said they should skayiphelanga lo tweet. Kodwa ke uyasho lapha ukuthi ke unomngani yena we uthi wanqatshela ukuthi angene lapha ngoba kwasekuthiwa cha sesanele isibalo sisebathathiwe shuthi yena ke usaya imply noma uyasola lapha yana ukuthi bathatha abantu abazofunda lapha e-medical school ngokwe kuba nenamba abayibekayo okuyinto ke nobuhlanga ukuthi cha Indian sekugcwele ngoba sesithathile 10 abamnyama sebeyithathile ke aba 10 mbukeli seswa qoqa lapho ke ama-trends ethu ke awonamhlanje kanti ke njengamanje sekuyisikhathi ke mbukeli sokuthi nje ke qunga sayidolo sizobuya emva komzuzwana. Mbukeli sikwamukele futhi ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngokuthi usahlezi kanye nathi. Kulesi sigaba ke mbukeli sokubhalwa kwezincwadi namhlanje nje sithe ake sichezuke kancane kulolu hlobo lwezincwadi ezithinta impilo yabantu kanye nezigameko ezabehlela ezisuke ngandlela thize ezisifundo kwabaningi. Namhlanje ke sibheka lezo zincwadi ezibambe elikhulu iqhaza leli ekuthuthukiseni ulimi lwebele kwenzelwa ngisho isizukulwane esizayo. Namhlanje ke socubungula enye yezincwadi iningi labantu ababefundisa
abafundisa isiZulu esikoleni abayazi kahle nje ke incwadi eyabakha yabafundisa ukubhalwa konkamisa ukuphinyiswa kwamagama esiZulu ngendlela efanele. Incwadi ke esuka imsusa phansi umuntu ofundisa isiZulu emabangeni aphansi iziyophuma naye le kwa matric esesifunde wagogoda ke lencwadi yiyona mgogodla wokufundiswa kolimi. Mbukeli ngabe ngikhulume ngani uma ngingakhulumi ngencwadi isiZulu soqobo esabhalwa incitha buchopho yongoti bolimi lwesiZulu eningizimu Afrika. Ababhali abanxuswa nguwena uhulumeni ukuthi ke abalekelele ukuthi kube yibona abamnika umkhombandlela wokusetshenziswa ke kolimi lwesiZulu. Namhlanje ke sizizwa sibakhulu kakhulu sithobekile futhi ngokuxoxisana nomunye wababhali besiZulu soqobo ubaba uEnoch Sabelo Qedusi Zulu owaziwa ke ngelika SQ emkhakheni wokubhalwa kwencwadi. Sizizwa sithobekile ngokusingatha umuntu ofana nawe baba. Sikubingelele nje sikwamukele lapho ohlelweni. Ngiyanibingelela nami nababukeli mamjali. Asiqale nje ke basohlelweni. Yebo kubonga thina baba ngesikhathi sakho. Ake siqale nje ukuthi sibheke ukuthi ilukululo lokubhala incwadi leli walithola kuphi wazi impela wanxuswa nawo umnyango wezemfundo phela ukuthi usebenzisane nawo kunceliswe abafundi ulimi ngendlela efanele. Ngiyabonga mamjali. Ilukuluku lokubhala kusho ukuthi laqala kimi ngisemncane ngisafunde primary. Benginabafowethu nodadewethu abadala bebefunda incwadi zamaklasi angaphambi kwelami. Uma ke sebeyibekile ekhaya bengasayisebenzisi ngithathe ngifunde. Nami ke ngaze ngaba nalelo gozi lokubhala. Kodwa ke ngiqale ukubhala sengikhulile sengiyinsizwa. Ngesikhathi ngisafundela ubuthishela. isiZulu soqobo ngalezi ayikhathi zethu ke ngeminyaka yo90 kwakungumqinqo nje womqulo omkhulu wencwadi okwakungathatha isikhathi eside ukuthi ufunde uqede. Engabe nayihlanganisa kanjani lencwadi enkulu kangaka SQ ikakhulukazi ngoba phela yayenzelwe amabanga ehlukahlukene ezikoleni kuze kuyoshaya ku standard 10 okwakuthiwa ngo standard 10 ngalezo izikhathi. Sasibambise nesiyisithupha. Angizubasho ke abanye ababhali ngaphandle ngoba uma ufisa ukuba ngibasho nabo ngamagama. Kodwa ke sasibambise nesiyisithupha. Sinikezelana umsebenzi omunye enze ingxenye ethize omunye enze ingxenye ethize. Sasebenzisa ke imbhalo nezinhlelo zemfundo. Okuthi ze Department of Education ngaleso sikhathi sibuke ke ukuthi yini abayifunayo kulezi incwadi sikuhumushe lokho abakufunayo ngamanye amazwi sikuhumushe phela senzela ukuthi sikuzwisise ukuze sikwazi ukusebenzisa nxa sibhala. Kungakho ke lezo ncwadi ke zaqhamuka ke unyaka nonyaka iminyaka yayivama ukuhambisana ngambili mhlawumbe kuthiwe eka standard 5 no standard 8 noma grade ethize negrade ethize ngalonyaka ngonyaka olandelayo kudingeka enye kanjalo. Kule ncwadi ke babu SQ ngiyazi ukuthi kukhona indlela okuphinyiswa ngayo amagama, izivumelwano zoqobo, indaba ezimfushane kanye nje nokunye okuningi esasikufunde esikoleni. Engabe nanisebenzisa yiphika indlela noma amasaphusile ukuze othisha bakwazi phela ukuthi bedlulisele lokho okubhaliwe kumfundi futhi bakwedlulise ngendlela eyiyona. Umnyango wemfundo wawucelile ukuthi incwadi esiyibhalayo kube khona incwadi yomfundi ezosetshenziswa yibo bonke abafundi kube yilona lowo mfundi abe nencwadi yakhe ezonikezwa noma abazoyithengelwa uyena uhulumeni. Bese ke incwadi yomfundi iklasi neklasi ihambisane nencwadi kathisha. Incwadi kathisha ke sasiyamanisa kakhulu nencwadi yomfundi ukuthi ke simeluleke ukuthi thisha uma usofika ke la ekuphatheni lesisifundo siqhamukeleke ngalendlela noma usiqhamukele ngalendlela ukuze kube lula kubafundi kuba basiqondisise.
isiZulu soqoba singumgogodla wolimi lwesiZulu insika kanye nje nesiqalo sokuqondisisa ulimi lwesiZulu. SQ ngabe ucabanga ukuthi ukuba khona kwale ncwadi kungathathwa yini njengento eyifa la ngunaphakade ezikoleni okufundiswa kuzona ulimi lwesiZulu njengolimi lwebele? Kunjalo mamtshali, singathathwa njengento eyifa ngoba kusukela ngaleso sikhathi isiZulu soqobo sokuqala saqhamuka ngabo 1985 kulama klasi ke osuwabalile. Kwase kuthi ke ngasekupheleni kweminyaka yawo 990 i-Education Department yaphinde yacela ukuthi lezo incwadi azibukezwe ukuze ke zifake neminye imicabango nezinto abasebehlelile bona ngasemnyangweni ukuthi azibe khona ezincwadini zabukezwa-ke. Kwase kuthi ekuqaleni kweminyaka yawo 2000 lapha ko 2008 2010 kuya ku 2013 zaphinda zabukezwa futhi. Kodwa ke umuntu osuke nayo lencwadi kusukela kulezi yazokuqala abafundi nothisha ababeyithokozela kakhulu ngoba zazibiye zibe nama notes ukuthi la uxakeka khona ake uyofunda lapha emtapweni wolwazi wandise ulwazi lwakho ukuze ke ukwazi ukuqhubekela phambili. Yebo baba uNdaba ezithi. Yebo. Ifa eliyohlala likhona. Yebo baba uNdaba ezithi, sibonge kakhulu futhi ngalelofa enithena sishiyela lona kanye nezinye izizukulwane. Sikufisele nje konke okuhle nosuku oluhle. Ngiyabonga kakhulu mamtshali, kanjalo nani nibe nosuku oluhle. Sibonge baba. Sibonge kakhulu ke mbukeli, enye yezinto phela okumele sikuhlinzeke ngayo thina njengomsakazi lomphakathi ukuthuthukisa indlela okhuluma noma oqonda ngayo ulimi lwebele olukhulumayo nangendlela nje oxhumana ngalo nabanye abantu. Lapha ke ekhaya Jikelele sazethu sijoka lokuthi sohlale nje sikucathulisa ngendlela okusetshenziswa ngayo ulimi lwebele ukuze isizukulwane esizayo singamphuphumi noma sifunisele uma ngabe kukhulunywa ke ulimi lwesiZulu. Namhlanje ke lapha ohlelweni besivakashelwe inkakha yombhali, hayi nje umbhali wezincwadi ubaba ku SQ eyithinta inhlalo nempatho yabantu, kodwa umbhalo wabhala incwadi eyayicabela iningi lethu thina amaZulu, indlela nje ke yokuthi sikwazi ukufunda kahle futhi ke ebheke ekuthuthukisweni kolimi, ukuphimisa amagama kanye nokusazi sisifunde kangcono futhi isiZulu. Lo ke bekubaba uSQ Zulu, ungomunye kwabantu ababhala isiZulu soqobo besebenzisana noNF Mpele kanye noDBZ Ntuli kanye nabanye. Kanti ngokumbukeli singena kwisiqendu sekhala ekhaya. uLwandile kunye noLwanele Mkhonza banengxaki yemfuzo enqabileyo ebizwa ngokuba yi-xeroderma pigmentosum. I-xeroderma pigmentosum ibangela umhlaza wolusu, i-skin cancer, ekhokela ke kumathumba emehlweni, ingqondo kunye nempumlo. Lamakhwenkwe ke sele enziwe utyando izihlandlo ezininzi kodwa akukho nto ilungayo. Singathanda ke ukulumkisa aba bakhawulezayo into yokubana babe novelwano ngale ngxoxo. Ukuthetha banzi ke ngalomba sizawukrweca umama wabo uPhumzile Mkhonza kunye nogqirha Matilda Mpahlele ongugqirha wesikhumba, i-dermatologist ke ngelamakhumsha. Masimbulise sinamkele ekhaya Jikelele. Hello. Niyaphila mama uPhumzile, nawe gqirha niyaphila kwelo cala? Niyaphila mina mama. Mama uPhumzile mandithanda into yokubana ndiqale ngawe. How are you? We are well, doctor. Thank you so much. Mama Phumzile, ndiyathanda into yokubana ndiqale ngawe. Ndiyayazi ukuba isesisilonda esichichayo. Khawusixelele mama into yokubana abantwana baqala nini into yokubana badiagnoswe ngale condition? Baqala ukugula bana 2 years old. Now bana 6 years old. Hello? Ewe mama uyavakala? Okay. Baqala ukugula bana 2 years old, now bana 16 years old. Bane-rare skin disease called xeroderma pigmentosum. Enobungozi kakhulu uma baphumelela ngeni. Ilapho inkinga iba khona kakhulu.
ingabo bese sisebenzisa i-sunscreen each and every after 2 hours. So le red skin disease i-eyesight ekugcineni kwakhona amehlo akhona bayawakhipha ngoba bese amila amachuma, ilimaza ithangi, ilimaza ama-lips, ilimaza inose, bese baba nama-cancer ngokwahlukahlukana kwawo. Ekugcineni kufike la ekutheni kuthiwa indwanele bamkhathe kaninginingi ilimi lakhe. So uyasokola ukukhuluma nokudla kahle ngoba amanye ama-words awasazwakali kahle. Bese nothwini lwanjile naye kanjalo ba-remove ilihlo lakhe laka-right usebenzisa i-prosthesis. Ilihlo lakhe laka-left njengoba sikhuluma nje sisendleleni sibheke khona esiziko fanele angene ku-operation kusasa for ukuthi ba-repair i-nose yakhe. Bese ngolesine ungena ku-MRI scan for le tumor ela esweni lakhe laka-right ukuthi isazophinda libone na ngoba manje vele alisaboni. Bese uthwini lwanele wawaluza wolu-2 amehlo wakhe ngaso le skin disease waba nama-cancers khona emehlweni. Yo ibhlungu kakhulu mama ewes xa uzawuthi mhlawumbe le condition ide yadala umntwana kukhutshwe iliso eli1. Gqirha ndiyafuna into za kuwe Gqirha Malithida, ndiyathemba into kubana uyaliva ibali lika mama. Ingaba mhlawumbe wakhe weva ngesistory sakhe ngaphambili kwaye mhlawumbe siyazi into kubana ayikho i-cure for le condition efana nale. Kodwa ungacebisa uthini doctor sentsho ingamanejwa njani? As you said, I know a cure le condition. So essentially what is happening ukuthi umzimba wakho in a normal person, umzimba wakho normally when you get exposed to the sun, you get a DNA damage. Everyone gets it. But umzimba wethu une a normal system by which that DNA damage is always repaired. But with my patients are xeroderma pigmentosa, that system of repairing DNA ayisebenzi kahle. And there are different types of xeroderma, but that system of repairing DNA when the sun damages the skin and the DNA ayisebenzi. As a result, umzimba wakho accumulate ama damage, eventually ama cells are changed into a cancer. So unfortunately, yes, we do not have a cure for xeroderma pigmentosa because as time goes on, you will continue accumulating more and more DNA damage and more cancers in different parts of the body. It eskumbeni, but it can also affect the tongue, it can affect the eyes as well. But yeah, it's just one of those horrible progressive conditions where we don't have a cure, unfortunately. Because uyatsho pha umama into kubana basebenzisa izinto zokuzikhusela isikhumba. What else can they use uqinisekisa into kubana noko siyamanejeka kuba ndiyakuva into kubana uthi unfortunately ayikho i-cure. Ndiyazi into kubana baphuma besihla besenza operations. Yintoni nje mhlawumbe ungacebisa into kubana bangayenza? A preventative treatment, I mean, number one is sun avoidance. Avoid the sun totally, especially during when you have the high intensity sun exposure, which is between 12 a.m. and 4 p.m. But with them, they should essentially try and avoid. Uxolo kakhulu ngokuqhawula nje sibethwa lixesha. Ndiyarhalela into kubana uMamphumzile angenelele atsho into kubana abantu banganceda njani kwaye ashiye nenombolo apha efumaneka khona. Ama-donations bawamukela kukhona abadonation ama-sunscreen i-sunscreen SPF 50 or 50 plus abafuna my line is bad. 0763117140 0763117140 ngiyabonga. Enkosi kakhulu siyathemba into kubana mama uzawufumana uncedo. Gqirha sibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyaxolisa kakhulu funeke sayiqhawula ngenxa yexesha funeke sivalelisile. Kodwa siyathemba into kuba mama uzawufumana uncedo.
Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele siqola siqonqotha kanjalo ke isiqendu sethu sekhala ekhaya. Qiniseka ke mbukeli into yokubana uyalandelela ingcombolo umama athe wasipha zona. Sibambe ngazibini ke kuwe apha ekhaya ngokuba uvuke nathi kusasa nje. Kwaye siyathembisa into yokubana ngomso sakuziphakazi phuphuma. Sibonge kakhulu babukeli ngesikhathi senu. Kusasa ngesikhathi esifanayo sikhona la ekhaya Jikelele. Nibe nosuku oluhle, nisale kahle.